begin to give him thanks and lift up the name of Jesus, because he's worthy of all the glory and the honor. Had it not been for his mercy and his grace, and the Foaiina atu or the Foaiina atu, we did not hear when we touched of Tino. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. You are worthy, Jesus. We
Tato o Olioli e Taumua. Tato Foaiina langa o soipua. Kissy bellies. Tato manatua pea yale. To fine ya peka ele nei tu la le aso. Te lo le to e pose lilo ele. Tu langolo o yale. To fine o lo. Fainga ta la val me o lo ui al nei vai tau. Ai tato malam lamal tato e kale si o le ala val fainga. Ele ai lava se mea whainga tai le atua le tātou te au au na iai. O le ki lava I mea umar whātua tua. Faith is what's necessary. Especially in these times when all seems hopeless. Don't forget, hope has a name. His name is Jesus Christ. Te mantua le tala ele I wo e to lima ina ua maul tala o la o lo faia fa malolonga Yesu I se tasi fale fa meina tu fa tasia loto nei to lima ia wo ia to lima malato fa pe tato wo e avel tato wo le o lo ma ele mawhainga savali. Whamainga si ia aui o le melenga iai ale. Whale lea sa a oa Yesu. Whamailai o atu le whale lea. Matua Taumua o le whale. Ele ofi. Ele ai se avanoa. E mawhai o na avato ai lato wo lea na o mai mamao malato. Whamaila na lato a e fo I lungo le roof o le whale lea. Fai le leile avanoa I le meolo o nofo a Yesu Whamaina tu maalie mai ala I e lalo O le lato wōlea I lumo le meolo o iaia Yesu Keriso Maalie lal whamtalanga Yesu Ina o wawa ayatu Yesu o lo tu maalie mai ale Tangata le I o na luma Mai tala Yesu O tō wawa ai le whaatua tua O tangata ia. E lei whamei le whaatua tua o le tangata mai lea. O le whaatua tua o ana wō ia. The faith of these men that brought their friend before Jesus Christ, that was the faith that impressed Jesus. It's a reminder that sometimes even those who are in their sick bed can sometimes lose hope and faith. But for the rest of us, do you have enough faith for your friend, on behalf of your sister, on behalf of a friend in this community of faith? That is the kind of faith that I am asking for this morning. I know we've been praying, but church, now is not a time to shrink back in our praying. We got to continue to press on, believing that God is still able. Say amen. Yes, we can sit back and say, well, whatever happens, happens. But no, we can partner with God and say, God, we believe that you can restore. We believe that you can heal. We believe that you can bring her back. So before we say, God, have your way, let's pray that God will do something miraculous. Can we believe that this morning? Doesn't require a whole bunch. 2, 3 who are gathered in his name. We often use that in the context of worship. But the context of that verse, 2 or 3 gathered in his name, it's 2 or 3 that would agree that Jesus can do the impossible. All we need is 2 or 3. Do we have 2 or 3 this morning that would believe that God can do the impossible? Say amen. Now to olu apel to tolu. Fe me ona yaila yo Yesu le onga tonu.
Ngata ilea o te ilo o tatou ye foi le vai taimi o le whamai. Talo le tua ye ilo na whamalo longa I so se tasi na o mia le whamalo longa. A ye foi se ye ilo na mana onga whapito wana o ia lava male atu. If you have a need that is just between you and God, would you show it by faith by the raising of your hand right now? Si ilo lima na o oi lava male atu vi ia le tua. God honors, God sees. God sees you. God is the God who sees you. And He sees you where you're at. And we're going to pray that God will honor that need this morning. Would you put your hearts together? Tu fantasio tato loto tato saunia tatalo. Si itia tato mana ongai le tua awai le aise mea whaingatai le tua. Say amen. Just have faith in God. Just have faith in God. Just have faith in God. It's as simple as that. Just have faith in God. Father, we come before you, Lord, as a church, as a community of faith, God. In moments like these, God, sometimes we grow weary of praying and seeking and asking. But your word says that we ought to ask, we ought to seek, we ought to knock, God. That we ought to continue to pray without ceasing, God. Lord, that we will continue to knock on the doors of heaven until you answer, Father. And that's the heart, God, today, that as we come before you, God, we don't just come before you double-minded or second-guessing, God, but we come in faith believing, God, that you are the answer, you are the way, you are the truth. You make all things possible, God. Our lives are in your hands, God. And we know that you are a capable God, Lord. Not just in these seasons, but every season of our lives, God. And Lord, it is to you, God, that we run to. It is to you, God, that we call upon this day, Father. And we ask, Father, that you would just move right now, Lord. As we lift up Sister Pekka right now, God, in the situation that she is in, God. To the doctors, things seem impossible. To human beings, God, it seems hopeless. But God, we are believing, God, that you are a God who can do exceedingly and abundantly above all that we can ever ask, think, or imagine, God. You are a God who can make ways. You are a God whose thoughts are higher than our thoughts, whose ways are higher than our ways, God. And Lord, it is to you, God, that we are praying, God, with faith, God. With trust, God. We put our trust in you, Lord. Lord, that you would move in a mighty way, God. That you would touch her right now where she is, God. That you would just help her, Father, in this season, God. That you would give her strength. That you would give her courage. That you would give her boldness, God. To just hold on. To just endure, God. Believing, God, that a mighty testimony would come out of this, Father. And so we pray right now, God, that you would do the impossible, God. That you would move in a mighty way, God, and bring healing and bring restoration, God. For you are Jehovah Rapha. You are our healer. It is by your stripes, Jesus Christ, that we are healed, Lord. And we know, God, it is not by the intensity of our prayers, but it is by the magnitude of our faith in you, God. And so, God, we pray in faith, Lord, that you would move in her situation, God. That you would bless not only her, but her family as well, to have faith, to have courage, and Lord, to just continue to stand firm in our faith in you, God. Because if we don't stand firm in our faith, we will not stand at all, God. And so I pray for faith to arise, God, and that you will help, Lord, this situation, God, that at the end of the day, Lord, it would bring you all the glory and all the honor, God. We pray not only for Pekka, we also pray, God, just for anyone, Lord, who needs a touch from you, Lord. So se tasile nei tae mana o mia le tolo fa malo longa tama. Wa mato tal tonu le tua o e lavo Yehova Rapha e te fa malo lo ye mato. Mato te le masalo salo le tua le swafo Yesu Keriso o lo ye le pule mea uma le pule le langi ma le lolangi e te pule fo I fa mai uma. Wa mato te talo atu le na swafa le tua ye lo fa malo longa le tua e so se tasie mana o mia lo fa malo longa nei tai ao le tua. Fa atoatoa le malosi. Famanuia le tua toe fatu lai mai le tua. Mau le malosi le tua. Wale au nanga ia te oe mai se le tautua ino oe malofina ngalo le tua.
Ia ia lo fa malo longa le atua le ngata tino a sili ai le nganga le atua. Ai ai watu le atua I lau lava vi inga tama. Mātou te talo voi le atua mo mana onga whapitoa. Pe ona si lima ai lau e kale sia nei tai au. We si la fia mea umai le aise mea lilo e lau si la whanga le atua. Tō fusia I mātou ma mana onga ese tama. Ai whaftai le atua o mātou tal tonu, ai lei whale o ina mātou mana onga wa levana e sila fia le atua. Tau lavo le mātou whatua tua I a te oe le atua. O oe lavo le atua whai mea mawhai. O oe lavo le atua whai wawenga. O oe lava le atua sili ese le atua e le ai se mea e whainga tai la wapio. Wa mātou tuina atu le atua o mātou mana onga I a te oe tamaa. Ia whawhelua I oe le atua e tusa malofina ngalo le atua. Talo le atua I whamanuia I launu lotu le atua. Mātou iai foi le atua I le vaitau le atua peona o ina I mātou I lau awhionga pa ia. Te leo tangata le atua o le au ese malfatu atua. Te leo tangata o le a maa lili lato ala lo fatu I a te oe tama. Ala mātou tatalo le atua I a mū pēr le awhio le anganga pa ia I tutonu a mātou loto le atua. I a mātou ngā lulue pēr ma le whamaoni le atua wa mātou I loa tama te leo whailonga I whailoa mai ai ua whaito toa loto I a whio mai Jesu Keriso. Ala mātou tatalo le atua I e whamanuia launu lotu. Maua le whamalosi. Maua le fina finau le atua. Maua le ono sai ma le whapale pale le atua. Ia mātou tū mau pēr le atua. Ia alu pēr le mātou malosi, wha malosi le atua. I le ngāluenga o e walauina I mātou le atua. Awawa mātou I loa le atua, e leo se mea whaalea o ngā. Le mātou tauti ngā mo o e malaufina ngalo le atua. O le te talo le atua I e whamanuia I lau e ka le sia. O le alawa se mea mātou te au ngā ai. Awalo fina ngalo le atua. Ia whaunga ina I mātou le atua. O mea alofa o tā leni o mea umawa I mātou te Ofoina atu I a te oe le atua. Ia whaunga ina tamaina ia mawalunga I lo vi inga. Ai maise le atua le whaalau te le ina o lau malo le atua. Ai sili ai le atua ia te leni a nganga e manu malo ina mo oe tama. Ia whamanuia le atua ia I mātou malava le atua. Mai se wa pito matua, se o lava I se wa pito I titi le atua. I o atu ai lau whamalo longa ma lau whamanuianga. Iai se tasi o lo mawhatia. O lau upu le atua, ia mātou te talo atu ma whatu atua I a te oe. Iai foi se tasi wa tau whawai. Ngalue atu le mano lau anganga pa ia. Whai au ngaluenga lilo I o lātou loto le atua, ia toi whamalo losi ai le atua. Awale ngaluenga o e walawina I mātou tama. Whamanuia I mātou umase o lawa o mātou whanau le atua. Maise le nei tūpulanga whai mai le atua le mātou tatalo le atua e. Ianga le lei mafsoswani I lātou le atua. Tu mau le whatu atua. Awa nei whaseina I lātou I tuina nau o le nei o langa le atua. Ia ino I meo le nei lalolangi. Ai matua whatu muina le fia ma le Olioli a te oe ma lau fina ngalo le atua. Anga le leile atua sio mato e ka le sia si la fia foi le mana onga whapitoa le atua o le tau sa ilia le atua o se isi whanua le mato tatalo le atua ngā lue mai oe ta mai lau lava taimi. E te whaasino, e te whaatonu, e te taitai le atua. Whaataunu uina le atua e tusa ma lau fina ngalo le atua. E anga le leile atua e lau e ka le sia. Le ainga taitai, ma tātā taitasi le atua. Ia mātou whamalo losi le mea loo mātou ngā lulue ai le atua. Ia anga le leile atua I mea uma mātou te whaia. Le ngata ne e ka le sia. Ai e ka le sia e fia te tono nei pūlenga ma nei tu mālo le atua. E meisel fontele le atua. Ia anga le leita mama whamanuia ia I mātou uma. Lato uma whai mātou taitai le atua I anga le lei. Mau le potom le ata mai ma le whautautanga le atua. E taitai ai le tu mālo e meisel fonotele. Le felsipia Samoan laulangi le atua. I anga le lei le atua I lau e ka le sia. Mana tua foi o missionary ma whaivangalia le atua. O lo whaia le ngā luenga whita o le tala ino le tala lei le atua I le anu ma le aai le atua. I anga le lei ma whamanuia ia I lātou. Maua pele loto tele le atua. Maua pele whamalosi tama.
Ina ia tala ia tul tala leo Yesu Keriso. Ma ia tele ni anganga taliaina. Ma ia manu maloina mo oe Yesu Keriso. Anga leifo ile atua le nea tunua Amerika. Le peristene mau mato taitai le atua. Anga le leia ila tau le atua. Avea latou ni taitai e matatau ia te oe. E wha maoni o latou tiute ma whaiva le atua. Awale manui o tangata nuu o Amerika le atua. Le ngata nei nuu le atua. Ala nuu o Samoa le atua. I anga le lei le atua. Le whainga malo le atua. Talo le atua i atulai mai ni taitai a meo tonu. E wha maoni ia te oe. Awale manui o tama whanau o Samoa le atua. Le ngata I lea mantua foi Israelu le atua ma le file mua Jerusalem atama. Te leo puapua ngā le atua ma whaafita auli o mātou tatalo le atua. I anga le lei le atua I launu upa ia le atua. Anga le lei ai mātou uma le atua le ne aso. Oe foi wa ita mai ai mātou wa whai mawhili ai mātou wa mātou tatalo mo I lātou le atua. I anga le lei ma whamanui atu I lātou le atua. Ai anga le lei le atua I mātou le ne aso. Talo voi le ne aso le atua. Sila fiel tau mawhainga le atua. I ai taimi e wha maoni ai. I ai taimi e le wha maoni ai. Talo le atua vel nei taimi mātou te wha mau lalo atua I lawa fio. Wha mangalo le atua I o mātou angasau. Alofa mai le atua le ifonga lau whanau nei tai au. O mātou lawan tangata e tumu I le angasala ma le wha le tonu. Awa mātou tatalo I le nei tai au. Avea ia Loto pa ia Yesu Keriso. E wha mamai nai mātou mai mātou angasala le atua. Wha ngalo le atua I so se mea mātou te whaia I le atusa ma lau fina ngalo le atua. A ief so soani le atua. So soani le atua ina ia mātou maua se loto mama. Se loto fuatia ifo le atua. Se loto mawalalo mātou te au auna matapua I atua ia te oe I le anganga ma le whamaoni le atua. Staimi mātou te whalonglongo I lo upu nei tai au ngā lue mai oe le anganga pa ia. Nā tiel tangata e whetalai oe Yesu Keriso. A fio mai oe anganga pa ia o le whaia o ngā Sili e te ao ia I mātou. Ia whapupulaina mātou loto e sauni e whalongolongo le atua. Awane iai se me whalawe lave le mātou whalongo le atua. A ia paula upu le atua I o mātou loto ua avea o se ele le lei le atua. Ina ia mawaa ma ia tupu mafua ma iaini fua le atua mo oe malauvi inga tama. Se tasi fo e foulo na matamata mai polo na siasi mai nei aso le atua. Nganga pa ia. Nga lue atu le atua mafsosani le atua. Talo le atua ai umea o le vi inga e whafoi atu ia te oe tama. Whawhetai le atua e lau whamaoni. Whawhetai le atua awai le liliu lava oe o ana nafu le so e o le whavavau. Whawhetai tama o oe lava le tali o mātou mana o ngā uma. Nei mea uma tama o mātou o le wala au atuai. I le swafa Sili o Yesu Keriso. Amene, amene. Via le tua. God is good, church. And all the time, praise God. Yeah. Well, I watch if you're ngati akono mal tato Foai nei tai au. Sauni lo Foai nei tai au le sila vanga tau al tato sauninga. Tato Foai o tato sfulwai, yeah. Whaia lava ma le loto malie. Say amen. O le awa onga ngal tu spaia. Ia sao tato loto. E leo ke leo lo Foai. Au lo loto ia sao lumo le atua. A le leia lo loto I lumo le atua. E whai ngofie fo inga whai lo Foai nei tai au. Say amen. Well, now as we get ready to give from your heart. It's not what's in your hand, but it's the faith that comes in your heart to obey Jesus and to believe that God is the source of all things. Tuna atu le awhiunga ti akono ia vine na te saunia se talo mo tatou Foai nei tai au.